kod Sokolović kolonije, vidite, ovdje je tek ovaj kružni tok. Tek su se ukopali i očekujemo uskoro da će radovi napredovati. Dalje prema Hrasnici završena je, vidite, ova tvrda podloga i razvod odvodnih voda. Očekuje se uskoro postavljanje i betoniranje podloge za tramvajske šine. Evo sada ćete u nastavku vidjeti, već su u jednom dijelu te šine i postavljene, znači već je postavljena podloga za šine. Tu su, vidite, radničke barake. Danas je subota, manja radna aktivnost, nešto, mada ima, vidite, ima tu i radnika, vidi se tamo u žetku. Znači ovdje su već, evo kao što vidite, već su betonirali podlogu za lijevu stranu. Ovi šina, vidite, to su jako kvalitetno uradili. Znači, dole u nastavku vidimo postavili su dole, vidi se u kružetku postavljeni šina. Znači to je stiče vrijeme je danas idealno, tako da se očekuje sigurno da ću raditi jedan veliki dio posla. Ima još tu dosta i jako puno posla, ali kako kažu, tramvaj bi trebao funkcionirati do kraja godine, znači na relaciji Hrasnica i Iliđa. Vidite, to su radnici turske firme koji rade na postavljanju ove betonske podloge i za lijevu stranu budućih tračnica. Merhaba. Evo vidite, on se poslije radnici turske firme Cengiz. Ovdje još ima više, vidite, ovdje su tek radi se ova konstrukcija za nas, nasipanje betona. Vidite, ima više radnika tu. Pruga napreduje. Napreduje. Vidite.
će koštati, ovaj projekat će koštati i do sad je koštao jako puno, ali nadam se da će se to ipak na kraju isplatiti, da će Raja iz Hrasnice, ovaj narod, konačno nakon 40 i nešto godina, koliko se priča o ovoj pruzi, dočekati taj dan kada će proći. Merhaba, merhaba! Kada će proći prvi tramvaj, znači to. Evo vidite, ovdje su malo, ovdje se priprema znači za radove i eto tako otprilike izgleda ta dionica koja je u završnoj fazi.